amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntu, of course, continue na beef yako kwa Nchauka na Boy 7 already the first part or first section yi vekerini, mara se yi tikisa xandla more kwa mfonyonyo eka beef ya yona regarding his mother and stuff like that. So I continue when I hlupha yena network, but nta vona ku ni swi khata njhani kwara loko yi endla a live the same day ya the 7 July after loko hi vekele video ya Boy 7 va kombisa ku no se ku na the case and stuff like that. Let's go. And nda ku byela and hi beef nge vuyi un'wana wena, ni respecta business ya mina boy, ni respecta business. Loko no nghena ku ta nun'wa ka gasi, I respect my business. Loko no nghena ku ta nun'wa ka gasi, I don't respect mina hemfu, I don't respect beef nta ku beefa leswa swa ku loko tshamini ntsundzuki hlamba timbilu man. Ngarivala na mana na bava mina na nchumu nta ku beef lava hanyaka vatswari va ku tse ku nga ndleki nchumu, mana ho lava nga va tlela loyi nga n'wi dlaya luya hi ri khendla i lumbeta vanhu ku dlaya ku ri ku xi dlaya hi wena. Makwenu wa wena le nhloko ya hi jikini lowa wa ri kota xa nhwenyana, nhloko ya xa yi hateki yo hi swiwachu leswi mi famba ku mi kha mi khendla ize na nganga kona ntina ku nganga kho yo ndlisa ku yini vongorisa mhana wena njhani, i vongorisa nyini wa wena la nga ku bebula we tlanga ka hi swi tivi le ka Malamulele nge muku i ta helela kwala so wethi nga koho we ti-live te le ndzeka movha wo to tikhoma i chani no tlela ndzeni ka yindlu, a ni ku na swidajani leswi ku tlimbaka swa ku mama la mahlweni hala wa to tikhoma ti-live ri ndzeni ka movha boy. Khoma live ri li tlelako wa wena hi khoma ti-live ri kwini wa vona ku ni le ku hi le ndzeni ka yindlu wa ni vona le ndzeni ka yindlu straight ndzeni ka kamara a ni tshama ni khoma ti-live ri ndzeni ka hi khoma ti-live 24 hours ri movheni hi famba ya khoma ndzeni ka yindlu u ze ku bava ma 3 nampundzu hi khoma live kusukela 8 ri ze ri xa ri ku cakatsa wa ha ri ndzeni ka movha u nga ri wa honci loko i kha i vambiwa satanzi wena i va ta nyini nga ba yi famba na nhlana mani ku vona ku ngondo ya wena yi na pfunanani nyana xikarhi a hi fane hi ku rhwale hi ku yisa vuxakeni wena wa u fanele vuxakeni khale wa le a va ku lavi le ka Malamulele le i ta tshama kwala Soweto ku ze ku yo vala mlandzi ya ho yi tele ngopfu hala kaya hala tiko hinkwaro ri ku lavi hlongorise nyini ku ri ka vo fambe va ku rhwale hi xitsatsana va ambala ho vukatini mhana ho va ku twela vusiwana loko ya fika le mukhalabye wa xikomba fika ku kurisa hi rirhandzu loko se i kurini wa jikitlela na mhana wena ku nga nsati wa mukhalabye era yi tivi exa tipampasi mhani na nyimba le kaya le ya wena nchano ya kaya n'wi chelela mali leyi n'wi chelela mali bank hayi na mali mina ni dya mali nyina kha hlupheka le wa a ni cawukela vongo yi lunghini wo twa nga ku ni lunghe ngopfu a wu ni tivi wena a wu ni tivi ntani ya xuta muti wa ka n'wina u posta ni xuta na mhana wena kha ni va xavela grocery boy va tse va vulavula na matimu ni ta ku ndlela hansi yin'wana ya vuton'wini leswa swa ku mani na mani a nga ha ku voni ri nchumu wena loko pfula nomo va ku rhuketela ka gazi tshami ki rhuketela hinkwavo vaphilani va gagaxi hinkwavo hi swa ku a wu ncengi munhu na vafundhisi hinkwavo kahlahle wena i titwa yini nga ku mara a endla kanjhani yo network leyi ri ku ni vaviseni na yona hi heta swi ri ku nyanga ntseni kambe a yi khomakhoma mawona le henhla phela haku a yi nga khomangi na ku a ku ri fonyonyo side na ku ri side ri ngopfu ra yona ni tiku a ku ndleka yini hi Wi-Fi ya yona hi ku network ya mina as mi swona ri ne le henhla le a yi va yi khome kahle a yi ri xapa u nga ri na ti-issues landa kolweni ni na lunda kolweni ku fili man byela xikwembu yes nyimba nyini le i nga nyumi no nyuma hi mfo khandziya nyini wa wena hi mhaka ku la ku ta khendlela ku profeta Malamulele hinkwayo yi duma hi wena
atikweni a va ha ku lavi nge yi wena kame na ku bejela wena hi mina fonyofonyo hi mina fonyofonyo mafonya swakwe ku yi kwala la yi fike paki boy wena ni la taka n'wini ya xavela nyini wa we grocery a wu sa ku beja muchayeni oh ya yi vurini boss leti kwa kona network la network ya tshika network and stuff a yo ku tshika tshikeni swa ku na issue yo karhi ya network rolela swikotela swi nga ta za swi n'wi tsema hala ndzhaku nah goodbye guys no ndzawuta boy no gongonda go se na wena network leyi yo mi nga ha ngheni network yi ri so fonyonyo mani swa bora hi ni ya xavela nyini wa we grocery ntseni ku a yima ku rhwalela swikotela ntseni endla na video ntseni ya n'wi akela one room ku i tlela ka lili n'wani nyini wa wena na ndzoli ni kusavisiwana nhlanyini i tlela ka lili n'wani nyini wa wena xi ni kusavisiwana la tafika ni n'wi endlela na 2 room yo tlela ni kha ndla ti-live every day ndlela nyini wa wena ko tlela goodbye no ndzawuta boy se ni fikini aka wena goodbye no ndzawuta leswi as mi swi twa ku timhaka ta kona ti le ku leni swinene ti le ku leni nyikiwile nkarhinyana ti le ku leni timhaka ta kona ze mi swi twa kwalano va fonyonyo yi ri allegedly mana boy 7 za va preg I'm not sure how old she is mara tlhela ku tlhela va xavela swakudya ka live straight swi nga hele kwalano tlhandla ka mbirhi yi la ku tlhela va akela vana ku tlela a ri swi bosa za ti va akerini ke kumbe yo hemba fonyonyo yi ta swi prova hi vona swo kumbe xa a ritsi kumbe ku ti beef ta swi tiva a ritsi a va tshama hansi va yingisela swilo leswi va swi vulavula loko va ri ka social media va kuma ku va onhe ngopfu and endzhaku ka tlheleleki se swi rikodiwini swi le ku trendeni i kuma i ri nghozini hi ndlela yaleyo ene phela hina matsonga ani hina matsonga kahle ka social media la engaku loko ni langusini social media ku ta lahliwa vanhu la ku ta ku dlaya nina ni swi vona kahle mina la matsonga social media a yi tivi ku yi tirhisa wa hi nga tshikeli lava hi nga va kuma va karhi va yi tirhisa tixaka leti hi nga ti kuma ti ri koho kwala ka social lin'we leswi hi tirhisaka hi swona social ni vone vo tala ngopfu lava ingaku loko ni langusini va swi teka ku loko munhu a fika nghena i fashion ku nghena ka social media munhu a sungula ku rhuketela munhu leswaku hi fike hi teka social media hina magazani ingaku endhawu leswi fikaka swi olova ku bula munhu ku hi ku a nga ku tivi ku i tshama kwini u ta ku i heta ku ni bula swilo swin'wana mani la ta mi byela xihundla xin'wana i heta ku ni bula or i karhi i ni bula hi nkarhi walowo ku na lava va ku vengaku wena ingaku ni buleni i nga rivala a wu rhandziwa hi vanhu hinkwavo a hi hinkwavo va ku belaka mavoko loko i bula kokwana Chauke or i bula munhu un'wana a hi hinkwavo va ku belaka mavoko van'wani va ku bela mavoko va karhi va hi sendelana info ya wena ku i kumeka kwini hi nga ku komisa ku yini i nga rivali swilo sweswo ku na lava ku vengaku neti wena wa ha ku heta ku ni bula ti-call ti nghena kokwana Chauke ni ku va ku ma n'wi tiva mani ku va ku i kumeka ka ndhawu ya so loko mu n'wi lava hi ti-connecteni na hina hi ta mi sendela na location la tshama kona hi ta senda na muti ku loko location yi fika i n'wi kumisa xileswi la tshama kona se guys va na ni careful loko mi karhi mi endla swa social media leswi no mi tsundzuxa hi ku van'wani ingaku social media mi yi teka ingaku i ndhawu leyi loko mi bula munhu mi twa mi ri fine mi twa mi ri right ku embaraza un'wana munhu n'wana mani munhu loko a ri henhla ka misava a nga tumbelangi ku na tifoni masiku lama hi na ti-location ku na lava wena loko ku rhuketela mina i va nyenyetsaka va ku zondaku ka mampela ivi ki ni rhuketela ya nghena location ku nghena na tinambara ku nghena everything ya ka n'wina hinkwaswo swi helerini info ya wena yi helerini ivi hi makumu wena i tibyela ku i xapu tumberini ene wena i le ku ka kokwana Chauke loyi i tibyela ku a nge pfuki a ku kumini lomu nga kona i ta kuma i ri nghozini hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe
Eko ko bohan band. Ba boy band, ba ko band. Ini suaku nuan. Bohan band eko. Akan. Kau kan? Nah, kau kuat. Bohan band eko. Ire. Kau suan no bantra kau buat. Bohan band eko. Iya.